TV basandi bohlelo ugubhu lwami ubingele lo mzukulu kaNgwege kaMahilelo uyafuzisa Silwane uyafuzisa Tokolo shangani phela mina ngindodakazi kaNwele Bomvu inkosi yamaswazi uSKK jikele shobeni isiquva quvala santo mkhuya ziyakhuleka inkomo zingezikagidli gadla safi isiphongwana zapiqela umfazi wendodadadaza wemdadazi lahla nkawu uyambingelela ugqakaza umshini wemali lo 100 bako 100 o50 bako 50 o20 bako 20 ungane nosheleni bako sheleni nje uye nje lona umlunguzi wengoje kushone kude bathi walunguza kushene nemamba yavuka kodwa izange yagadla ungane esiboneni sekuvela indlondlo kala kade asase sifikile uyabona ke sifika ngesivuthe kunjalo nje bakithi hela bayazi abantu ukuthi namhlanje kusuke kuyilanga lapho khona sihlezi neciko kunjalo kodwa ke namhlanje sihlezi neciko lamaciko oh ya cha ke mbukeli usuyibonele nje ke ubaba esihlezi naye ngingathi nje ngamafuphi sekuntwele ezantsi yebo bakithi njoba nje uyayathi uhulumeni wethu abantu abasukume bayibambele ngesandla sekwenzekileke yebo hleza abanye bayezwa ngomana lapho ngutshele yebo bethi hayibo uJet Music awusaphethwe abamhlophe usuphethwe abebala lethu usuphethwe umuntu omnyama angithi uyabona manje uJet Music lo udayisa umculo emthola kuwo uMaskandi wenuke lo esihlangene ngawo thina kunjalo yebo uJet Music usuphethwe umuntu omnyama isibongo sakhe ungwakwasibiya osibiya siyabazi kibona abasiqalela nje kubantu abamnyama ukuyaphesha kwelwandle mhla ilembe leqamanya amalembe okhalipha ushaka ngesabuthu ushaka ngoba inkosi yasemashobeni uTekla abafazi bawo nomgabi beTekla behleze emlovini bethu ushaka kubuza ngase kuba inkosi kanti inyanga nezawunethezela mhla ethumela abantu bakhe nje ethi abaye umfundela izinto ezenziwa yilaba abantu ondlebe ikhanyelanga wathuma abantu bakwasibiya usibiya ke ubaba esihlezi naye uDr J Sibiya sawubona Sodobe Nkosi yami wena wakwalanga yeah Nkosi yami wena wakhanyisa ilanga njengoba bathi izazi zavela empumalanga bese ngibingela la kuphuma khona thi wakwalanga la mina ngiphuma khona yeah izazi zivela empumalanga bese ngibingela ulanga njalo siyathola kade uphuma empumalanga Sodobe yebo siyabonga kakhulu kuba nawe Sodobe sicela nje ubaba uSibiya singakahambi nje ibanga elide akabingelele nje abantu emakhaya mhlambe nakho nje ukuyichaza ukuthi hayi uSibiya empumalanga njalo angibongelanga angibonge nakumagumede ngibonge ku1 KZN uJohannes Sibiya lo wasempumalanga la kwavela khona izazi madoda izazi zavela empumalanga izazi njalo phela abantu abazi uJohannes Sibiya lona ophethe ezomdulo asento ebeka kahle nesizwana kuphi nelokhuzana baba kuphi nempumalanga endansi enkomazi uyabona inkomazi ilapha ivalwe ligede laseSwatini ngala iqeleni kube ligede laseMozambique bese kuba inkomazi la ngolapha ke njalo nje nakudzala bekuwelwa khona nangabe kunetimbi lapha nasilwela inkululeko bekuwelwa lapha kuleya ndzawo leya indzawo le phambili kakhulu lebalulekile kungako nje ngila namuhla ngiphindze futhi ngithi nakuwelwa lapha besolo sifunza thina ukuthi no nakungendeka lelinye ilanga ukuthi uzolikhuluso uthathwe abantu abamnyama kufuna sendeni thina kune mistake lekhona ke babelanga nawo make gumethe ukuthi wonke umuntu ukhala namhla uthi ufuna ukuthi uhulumeni amnike something ngetandla nasilwa thina besilwela ukuthi sifuna kube nemathuba kuvuleke amathuba ngoba besingenawo lamathuba kuqala bothi bawakhe aeroplane wena wakhe indiza
bathi ungubani wena yeah uthi wakha ilo lendlela bathi ungubani wena umnyama kanje ungakwenda kanjani lo namuhla ke emathuba savulekile avulekele ukuthi sendeni thina sihambe grab the opportunity kodwa ke nawu grab the opportunity baba ungakhohlwa ukuthi ungafaki esifini sakho ngokungako nje namuhla ngiye ngasave ijet music seyiwa phansi sizobuya sixoxe kuningi nje sisazoxoxa nobaba sobe silokhu sihambe sixoxa Magumede ngiyacabanga ukuthi khona ingoma osiphathele yona hawu bakithi yebo ikhona ngempela futhi uyabona ke manje mbukeli wami ngiyagijima ngempela ngiyalanda insizwa yangakithi lensizwa ngoba phela insizwa lena umfazi omnyama nje angithi phela kuthiwa abantu abamnyama ngempela abenze ukusebenza sengiyaphinda nami ngiyasho ke ngithi ngisebenzile mama yakhuphuka inkonzo mbheka makwazi umntaka mamtheni angithi umntaka mamtheni yebo mina abantu basebathenjini ngiyabazi abangani bami bokuqala umngani wami wokuqala ukhulekani ufoyezwa kwamthembu ngiseyingane ngingaka nje ukhona lapho kwamasho abazalwa lensizwa oqeda ukuyifaka mbukeli kuningi sisazokuxoxa ngempela kodwa njengamanje akuphinde uthokozele nansi ingoma ngikuphathele zayigqozana ke lezi nkani zayigqozana kodwa hayi njengamanje zayigqozana ngendlela yazi yayimnandi kakhulu kunalena yamanje sukani madoda ngilanda inkunzi yempongolo la ibekwa kubo kwakhoza madoda injaha kufa umjahela uzothuthuthu kwamkhaba mkhulu kwantsokhalweni ukuze intonjana zamabhunga kusazala iyaqhulula kube zinkomo kuyasengwa ngaba kumasi zipihle ngithi kuphuma inkunzi yempongolo ngimfaka lapha ethi izinkomo
ngihleli kanjani naye ake ngikhulume lodwa ake ngikhulume lodwa nina basemsini angayinkomo zami yomngani kodwa nihlaleleni naye ngiyayifuna inkomo zami mina ngifuna inkomo zami khulumani lodwa nina basemsini ngisho phela ngomngani nihlaleleni naye handa madoda ukudluza kwamkhabo obukhulu umkhabo okhalweni kuye lo mama onguba engabuhlale embuka awuzakhalaze ebuka phela ubhede emduni esabeka madoda usufutha siswana konyoka uthini ulahla lapha enkosini kanti usabhudula ngawo intombazini inqomo yoba isaba ukunomba ngiyophinda ke mbukeli wami lapha ekhaya ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lakho olithanda kakhulu ugubhu lwami uhlelo lwamabhinca kombe sasingayeka ukuba amabhinca sasingaba yini uyabona-ke mngani wami namhlanje ukuthi ake ngikutshele-ke ngempela ukuthi ziyaphasa ngampela lezi bongo zakho wena umlunguzi wey'ngotsha yebo angijayibona manje ukuthi usulungizele nokuba-ke phela empumalanga amagumede phela sake salanda oqhuka lipholile la sake salanda uStelimfokamaco yebo kunjalo empumalanga kunensizwa enye futhi umngani wami ngale empumalanga amagitsa alisake nebhunya lisoli ngikhule ngiyilalela ngiyingane namhlanje sisiyafonelana nje siyixoxele ngithi kodwa bakithi ngaze ngabusiseka umuntu angakhula ngimlalela ngisenkandla phansi yabona baba naye inkosazana efisa ukukhuluma nawe yebo baba uSotobe siyaluzwa bakithi udaba olukhulu futhi olusijabulisayo ukuthi ngempela sibone umuntu webala lakithi enza umsebenzi omkhulu njengalo msebenzi owenzayo ukuthi ngempela i-chat music sixoxele nge-background yakho nje ngeindaba zomculo ukuthi yini into ekugqugquzela ukuthi ngempela uzugcina wena angibonge Magumede angisho ukuthi hey sihlupheka kakhulu yebo hey la sibuya khona indlela endlela yebo ya la sibuya khona i-background yami ke sakhula ngokuhlupheka ke mina ngakhuliswa ngogogo yebo na ngibona ngihlonipha kangaka nje ngihlonipha kakhulu ngoba gogo wami ngeke wangikhulisa yebo ngaba nje lokho ababhlungu ke kimi kwathi mase ngiqala ukuhlakanipha wabe segogo wami yashona ngimakhele indlu ngithi ngifuna ukumbonga gogo ukuthi ungikhulisile wangifikisa la ngikhona khona kodwa wangishiya nokuhlakanipha wangishiya nokuhlonipha wangishiya nje njengoba ungibona nje wangifundisa gogo ukuthi uma kwenteka kunala kushonwe khona don't go and take go and give yeah la bathi kushonwe khona ungafiki lapha nginama sound system ami ngamabhizinisi wami ngalinye ilanga kwendeka ke lenye ilanga kwathiwa kushoniwe lenye indzawo bangiqasha bathi hey kuthi awufika Vuyo Mkwena atodududa lapha manje sibiya sicela ukuqasha isound yakho lenkulu letawufika lapha ngihamba ngayihambisa isound mangifika lapha ngiyakhumbula bangibhadala 15,000 yebo ngayibamba le mali ngathi ngihleli lapha ngeva bayakhala ngalapha kodwa ngilapha emlindelweni kwathi bakuqhamuka indisho ukuthi bathi kuyanikelwa lapha ngiyabona abafaka abosenti bantu ngadonsa lo 15 mina ngamfaka endishini ngathi mina gogo wathe kimi ungathathi la kuhlushekwe khona la kuhlushekwe khona hamba uyoncedisa ngabe sengiyakhula ke mangikhula ngathanza umculo umculo ngiwuthanze ngendlela yokuthi mawulalela umculo la bajabuke khona abantu kunemculo la kushadwa khona kunemculo
lapha kuneparty khona ama-21st birthday whatsoever umculo uhlala khona kunomculo Yeah. yonke indzawo noma sekuzabalazwa Yebo. kunemculo Yebo. noma sekuyodutshulwa sibhamu Hayi kunemculo kuyahlatshelwa Yebo. manje ngabuka ngathola lento ibaluleke kakhulu eveni lakithi kuthi ingalakha leli ve lethu ngabe sengithi mina no ngaqala-ke ngathenga ama-sound ngavula ama-record shop ukuthi labaculi laba ngafaka ama-recording studio ukuthi labaculi laba uma baqeda kurekhoda abathole indzawo labo faka khona lo mculo njengoba ngikhuluma nawe nje manje sivule i-radio station enkomazi lebitwa ukuthi inkomazi FM ngoba sifunani solo sifuna ukuthi labantu bethu baqhubeke sinenhlanhla ke thina enkomazi sinameya wethu lo sisapota kakhulu lapha kuleya ndzaba nasifika sicela stadium meya uvela usitelelani stadium sibiya ngoba ngabe uyangena mina ngabe ngiyokhuda nje kuphela ukuthi sibiya sewungena estadium kodwa uphilisa abantu sakhula ke safika la sikhona khona manje saqhubeka ngokuqhubeka babula ngifisa ukuthola sotobe ukuthi lapha ebuze ngomsuka wakho ukwezomculo ngifisa ukuthola ukuthi uwenzile umculo wena siqu sakho noma ulekelelile abantu benza umculo obana abanegama manje oke wasizana nabo besavuka nje emculweni uyabona bodlala phuze chemist yebo angibodlala phuze chemist yebo buta phuze chemist ukuthi ubuya utakutshela phuze chemist ukuthi nangu lo sibiya lo lengiqhamuka nayo kuthini ubute abaculi labanene le ngisebenza bo Soul Brothers bo David Masondo ngisebenza nabo bonke labo uye kubolo bohashe limhlophe ufika umbude uthi hey lona livele ngemadlebe kwente njani takutshela ukuthi livela nje namba nasibiya uye kubo TK bo Raymond Nyathi bo bantu mashangane bo Penpeni yebo Giyane lena bonke labantu laba ngisebenze nabo ngabathanza ngabe sengithi mina awuthi ngibasithe mawungathi ubeka mbhobho la uthi hlabela sibe ungabaleka ngiyazakala ngiyazakala makubethe iphethe ingoma ngiphethe bakithi ingoma futhi kuthini ngoba ngempela usefisuke vele ubaba uSibiya wayithinta lensizwa yakamnyanda uthini ngoba sengiyagijima ngempela ngiyathi nje intini ngiyakhona impela ke manje ngo emkhomasi ngiyagijima ngifike ngitomla insizwa lapha ubaba uphuze chemist ushaye ingoma yakhe emnandi kakhulu ukuthi yingakho nilwa lodwa Mabane ndokai. Sizwa sakithi hlangana awuyeka namapia namakhatho sizwa sakithi hlangana yeka namapia namakhatho lelizwe labuya azange libuye ngotshwala lelizwe labuya azange libuye ngotshwala ilizwe lo baba sokudlala utshwala nje ungakonilwa nodwa yekani indaba sokudlala utshwala nje umane emathaveni yekani indaba sokudlala utshwala nje umane emathaveni yekani indaba sokudlala utshwala nje asambeni siyovota yekani indaba sokudlala utshwala nje asambeni siyovota izindaba sokudlala utshwala sanibona mzidakwa izindaba sokudlala utshwala sanibona mzidakwa
Bulwami uma ngabe wena usanda lokuvulela umabonakude wakho phela lana sihlezi nensizwa lapha iyakwasibiya insizwa ngempela esingijabulise ngendlela eyisimangaliso okutshengisa ngempela ukuthi hayi cha nathi nje isinje ngoba sinje nalo ibala lethu ufuna siqhubeke nokuyiqhenya uyabona siqhubeke ngempela nokuzazisa nje impela ukuthi nathi asibancinyana nje impela ngoba phela kuyaziwa bakwethu ukuthi na i-Jet Music isitolo esikhulu kakhulu esenza umsebenzi omuhle futhi ikakhulukazi thina njengoba sidlala lolu hlobo nje lalo mculo esiwudlalayo thina wonke la siyazi ukuthi ufuna siwuthole Jet Music. Yebo babo Sibiya ngizobizwa ngodokotela. Yebo. Kodwa ke ungedi utodungusa usinda kufaka amjobo. Hayi cha. Angiyadi leyo mina. Ngalokusebenza ngiqhubeke ngentatinto. Yebo. Babe sekuba khona abantu ababanemehlo. Yebo. Nalawo ama university la benemehlo. Kunjalo. Kubona ukuthi hayi khona le ndoda yena kufuna siyi-honorishe le. Sinike i-doctorate. Yebo. Ngeva nje sengibitwa mina ukuthi hey ndoda uyafuneka la nangamafomu asigcwalisa nangamafomu. Ugcwalisa amafomu kwente njani? Basigcwalisa la. Awu ngangena ngagcwalisa. Awu mangiqedza lapho bathe nini kufuneka ube lapha. Yebo. Nangifika lapha lijazi mfi mina sengifaka lijazi sigqoko mfi enhloko. Yebo. Sekwani ke lokho bathi siyakuhlonipha. Yebo. Sikunika ubudokotela bekuthi emhlabeni ucontributile wendile tonke into letinhle emhlabeni. Kunebantu abaphilayo ngenxa yakho. Kunabantwana abaphilayo ngenxa yakho. Kuwo lo mculo. Yebo. Kunabaculi abaningi labaphilayo ngenxa yakho. Kunabaculi abangatiko kumele ngisebenze nabo. La ngingakaze ngimbona amabalipika ayogubha. Kodwa bayaphila emakhaya. Bathi nako ke Sibiya ke lokho sesilesikunika kona. Athi hawu ningibone ngani mina nabakithi ngilapha ekutheni enkomazi lo bantu labaningi basidendzawo indzawo yabobhalo kuhlala bobhalo. Bathi hey akusiwe lapha kuhlala bobhalo. Izazi zavela eMpumalanga. Ngiyayithanda leyo ndaba. Sengicela ukuthi ngibuyeke manje Sotobe ngizongena kunalo daba. Jet Music. Kuza kanjani ukuthi uthi ngiyawuthenga manje uJet Music? Babelanga. Inhlitiyo. Yabona mawone inhlitiyo lebuka abantu. Ngikhulumile kuqala ukuthi uma sithatha idemocracy sithethele ukuthi nguloye naloye muntu lokhona emhlabeni kufuneka abe neliqhaza lekalendawo lekunqedza abantu mabase akucreate imisebenzi abasho babe ukuthi vuka ekseni wena uhambe uyomela langa eminyango buka nawe ukuthi yini longakwenda njengoba nje ngitake over lama Jet Music manje ngiwathola South Africa yonke country wide mhlaba wonke mhlaba wonke hoyi kanzi kungwani mhlaba wonke lo ngathi mina kunama artists eSwazini kunama artists eMozambique kunama artists yonke lendzawo kodwa angiqale kuphi angiqale la ekhaya eSouth Africa kuthi sisite lama artists wethu kuze ukuthi ma artists wethu angahlupheki kuthi umculo wabo bawurekhoda bawuyisa kuphi ukhona lokubuhlungu lengabe ngikubona along the way ukuthi bahlupheka benta kanjani sikhathi ke manje sekuthi sifuna kuyishintsha yonke lento yokuhlupheka kwama artists nathi engifisa ukuyithola njengoba usuwathathile uzomisa kanjani ngalawa kade sevalwa uzomisa kanjani ngalawa kade sevalwa yipi indlela ozoyisebenzisa yokuthi abaculi bafake umculo wabo noma inkampani lezi edistributayo noma umculi eyimele nje ekubo lapha enkandla vela enze CD yakhe studio sakhe endlini aqeda ayifaka icover yonke into bese ethi Sibiya baye ngiyawuthanda umbuto wakho yabona ngalo mbuto lo kuphila abantu abaningi baningi abantu abokuphila ngoba mina ngithenga lamashop 90% uyangizwa baba webantu abamnyama bethu bala kungena bona
that is 90%. Hamba nje amashop ami njengoba ukhuluma nami manje. Ungene bompangeni bo Newcastle ushone boMaponya Mall ushone lebo Mthatha bo Puta Ditshaba ufika ubuke khona uyothola 90% umculo wala. ikakhulukazi wona futhi lo Yes. uMaskandi Angifuni niphinze nimose moya wenu nidlale umculo ungatholakali ngaphandle etitolo. Ngithengela ama jet music nje ukuthi ngifuna ukuthi lama artists athole indzawo yokufaka lo music. Umbuto wakho lomunye ukuthi wenda njani ke lo senkandla yebo ukuthi osebabanango umculo amadolobhanyana amancane kohluhlu kohlabisa Nabake. yebo kunamadolobhanyana amancane uthi uzowufaka phakathi zizoba khona Uyabona izinto kuqala bebanenkinga yokuthi baphuma la company ama-company la khona emusic ebantu abamnyama kodwa lawo ama-company athola kunzima nawo lize le artist ligcine lihambile kuleyo company lithi ekusho le company ayisebenzi kahle le kanti leyo company kuthwele wena lithi mayiqeda ukuthwala ihambe ifune kokufaka emashop ithole emashop aphethwe belumbi. That's the reason why ngigijima ngihambe ngovimba ukuthi ayimele nokubusa thina manje. Why makubusa thina singawathathi lama record shop abe wethu. Ngathi mina angithathe lama shop ngoba kuze kuzingiseve lama company angasuki la kufuna bathi hambe uyongena kumlumbi. Umlumbi asuke lapha uyongena kulomunye umlumbi. Lo suke lonke bazi babe ngu5 labalumbi. Kuze kuyofika isitoko sakho emashop. Ukuthi bantu bayakhala bayifuna ngala iproject yakho ayikho. Naw uthi uyafika uthola kudlalwa isilumbi. Bomaskandi bethu abekho lapho kulenzawo ngathi manje sikhathi sokuthi sesiyofaka umaskandi wethu kodwa ngiyaqela babe nginike lesikhathi. Ngiyaqela kubaquli bethu hambani niyowenda umculo lomnanzi. Ningendi mfududu bese nithi ngoba nayi opportunity ivulekile seniyogusha into etingathengisi lapha kahle lapho ngeke sikwende lokho. Endani umculo lomuhle akhani umculo lo wakha live lethu lobumba live lethu libe lihle kuba ne-moral regeneration endani lo umculo lowo ube khona lo mculo lo vuselela lo regenerate imoral yelive lethu ningafaki imiculo lebangaludlame lowenda ini kanjani lokunye nje ngifuna kukusho nje njoba ngila kulehlelo lakho babelanga nabamagometse asihloniphene emakhosi wethu yabona bo chief yabahlonipha mina ngiyabathanza uyabona lesikhathi sisalwa silwela inkululeko bebasibambele lo mhlaba hayi babambe khona kufuna sendeni manje sibe sibahloniphe sigwalise bese ngithi kulabantu bethu bonke labakhona hawu please thengani lo mculo walabantu ningayi nothenga lapha etradini ma-pirates ayabulala bakithi yebo Sotoba kunombuzo loyo ongaphendulekanga ngiyaxolisa ukuxuphusana kunombuzo ongaphendulekanga lapha ukuthi uJet wavalwa nje Richards Bay ngenza isibonelo nakwezinye indawo uzokwenza njani nalezo ndawo nje njengoba ukhuluma nami lo lesihlande lesiya kuye siyavula emangusi siyavula okhona bavulwayo hayi manje bebavala bona yebo mina ngiyavula uyavula manje uyabona yebo abantu bazobe beyifikela siqu belethela noma zinkampani uyabona ngajabula nabangafika ne-company tabo noma na ufuna ukuthi asiqu ungeda futhi sikunqenze njengoba ngikhuluma nawe nje kunalinye le-artist lengikhulume igama lalo lifike kimi la ngilethela umculo walo ongazange sowufike emashop ngifike ngawufaka nje 1 week kula mashop wamenta 16,000 ngeliviki linye ngathi mina hawu wabuya kimi wathi ngijwayele ukuthi bathi sihola nga6 months kodwa mina sengiyithole ngenyanga le 1 lento leyo ngabona ukuthi no there was an opportunity that was needed kulabantu bethu ukuthi bathole le outlet yokudistributa music wabo ngani lokuye nje usakuta lapho kunalento lengifuna kuyenda manje yekuthi ngifuna kusala ama-artists ngente ama-board of directors lama shop lawa angifuni kuwa-owner mina ngifuna lama-artists abe ma-owners alo music ngokuya kwesikhathi masamakhulu agcwele wonke lo mhlaba lo bethi madoda
nanga amashow kumele nginikhombile indlela ungabe sotobi wenze njani umono okumaciko ngoba awafiselane wodwa inhlahla Yebo, namaciko bafike ka-10 la kimi awafiselane wodwa inhlahla yabona la kimi la yebo kamgodi uyagcina la manje kulethe la uyagcina la na unemona wakho awusebenzi lapha Yes. lapha sisebenza ngokuthi ngumfowethu ngumdadewethu ngubani siyabambisana we work as a team sisebenza njenge-team sonke ukuthi sibambe le South Africa yethu siyiphakamise iyedulo yebo ayake sigwinya mathe mbukeli lapha ekhaya ke uthokozele nansi ingoma ishawa iyashe limhlophe bathi qhosha ampela ngasajika wena uyaplohlala lo khona udle lokho kunikwe uzoxoxoba nedlonke yebo nkoshamele nobona kwedlula insizwe nangu mapholoba ukushaya ingoma emnandi ngempela uthi uyatshikiza lapho ugubhu lwami uhlelo lwamabhinca habibi lweqhaza qha kunjalo nje baba Sotobe ake ngibuyelana ngizwe ukuthi sineyinkampani esihlukahlukene kukhona lapho ethi umuntu mangabe ehamba khona estudio sakho uze ukuthi cha hayi kuyezwakala kukhamulela kahle ukuze ngisho eredweni yakho mawuthi uyayifaka iCD kaSibanibani isholo phezulu ekaSibanibani isholo phansi ngoba iyahlohloza izinto ezinjalo ngoba nathi sibhekana nazo izinto ezinjengalezo uthola ukuthi uyijikisa iDVD yomuntu uzola kanjani nezinto ezinjengalezo
ngiyaqela kakhulu kubo bonke abaculi bakithi. Yebo. Mangabe iCD yakho bayijikisile akusiyo ukuthi bayakuzonda. Yebo. Abakuzondi. Kuphela nje ukuthi kufuna wende umculo ube muhle. Yebo. Kwesibili ngifuna kusho lokho. Studio is about the engineer. Yeah. Yeah. Uma unengineer okwazi ukwenza kahle umsebenzi Yebo. kuba kuhle. Ngoba engineer owazi umsebenzi uyokutshela ukuthi le studio lesi ngeke sikhona ukuyikhipha le quality. Yebo. Uyabona kodwa ma engineer angakwazi angivane nje ukuthi i-studio is about a good sound engineer onendlebe yokulalela ukuthi hayi lapha sikhipha kona lapha sikhiphi kona angamane futhi yena akuncedisa uku-improve le studio sakho ukuthi hayi la kufuna sifake lama sound card lawa senze lokhu kunalokhu kuze kube kuhle umukeleke umculo wakho ngaphandle ngoba bakithi angifuni ukukhohlisa abantu abanengi bayawenza umculo ngaphandle eze nje ukuthi uculela unkosikazi wakhe endlini azathi unkosikazi le ndoda yangibhembela lena athi awuhambe uyorekhoda baba hawu abantu bomjikisa khona e-studio Yebo. ukuthi awu nani usaya kalunge kodwa ke i-studio is about the engineer engineer abakwenzele kahle konke kuba kuhle Yeah, manje kuyenzeka ukuthi engineer akanayo lokhuzane. Engineer ufuna nje imali yena. Uyasazi istudio sakho ukuthi sincane vele ngeke asiqhathanise nezinto ezinkulu kokoli nakuphi kuphi. Uyabona? awu ngiyacela kubonjiniyela bakithi ukuthi asebayekele nabo nangabe bakhona lapho bangadlali ngama-artists akithi abende babendela umculo wabo lomuhle ukuze ukuthi wemukeleke mawudlala umbantu bangavali indlebe ngaphandle ukuthi bangabe nani niyawudlala umculo wabo lapha kufuna niyawufaka umculo la avuke ekuseni umuntu aqonze jet music athi ngiyofuna leya CD beyidlala lapha ngoba ngive idlala kahle kodwa ke kungabe ngokuthi i-CD yadlala awu nani lena indlulile lena indlulile umuntu ufuna aze ende nema collection yabona mina uMaskandi nginabo bonke naba lengiphethe Ngithanda le. ngiphethe lona ngiphethe lo njengoba ngikutshela nje kunebashana bami labo umfiliseni magubane uyamva ushayana ingane zomawa bantwana bakwasibiya phela la kwaZulu la ugcwele bona abantu ingane zakwasibiya la Nasenkosini imbala siyangena lapha abakwasibiya baphethe lapha siyahlonishwa masifike lapha asidli nebafokadane asidla abafokazana sidlala ukudla bakwasibiya khona Cha phela ayithi Magumethe uzokhumbula ukuthi umkabayi kaJama uzalwa umkabayi kaJama uzalwa uMasibiya. Hawu Yes. Ukasikhombazana mangaphosisi. Kanti okwenza ukuthi futhi noma eseyoshelela uyise intombi emveni kokushiwa uma wabo noma eseyoshelela uyise wafuna intombi okungeya kwaSibiya wasethola umthaniya kaSibiya ukuze phela kuzoba umama. angive ngisithandza ngesilo angive ngisithandza silo ngisithandza ngenhlitiyo yami yonke uyabona bawungathinza silo uyobona bonke bakasibiya mhlaba wonke lo bafika la bathi uthinze bani Yebo. ngane yethu le Abakithi siyathokoza uzwa nje ukuthi isilo ingane yethu. Kuhamba kahle baze bayakhalaza ke abakondwandwa ingane yabo kanjani manje. ababuze nje bakwasibiya babuze kusisilo ukuthi bakwasibiya nihlobene kanjani siyobatshela umuntu oqala ukuthi athi awu Shaka mosubulala isizwe sakho wakwasibiya isizwe siphila kanjena nje siphila ngoba khona abantu bakwasibiya Bakithi. abangekho abantu bakwasibiya akunazo Siyathokoza. Sodwa uke wakhuluma indaba yezikhundla ozoyitshala kubaculi. Nginovalo ke balwabodwa kulomkhakha esikuwona. Uma usutshala uNomkelemane kanti uNomkelemane naseyingomeni zakhe akakhulumi kahle ngombali. Yila kugovuzeka khona umona lo engikhuluma ngawo kuyalumela mangibatshela banomona bayazazi ukuthi nabo. Yila kugovuzeka khona umona. Uzoyilawula kanjani ngempela lento ngoba uzoyilawula kanjani? sinomsebenzi omkhulu babula education ufuna sibafundise abaculi bethu uyabona mawufuna ukuphila thanda omunye umuntu mawungafuni ukuphila zonda umuntu
ngeke uphile emhlabeni yazi uthola mina la ngihlala khona nginomakhelwane ngaba beza umakhelwane bambonke ngathi kubo mangabe kunomthakathi la sicela undizele phezulu usidefende kodwa sithandaneni sonke uyabona singazondani iloko nje kuphela sizoyikhona leyo ungahlupheki ngayo leyo siyababiza sibahlalisa phansi basayinisa umthetho sithi nanku umthetho mawuzonda umuntu uphuma kusasa sifaka omunye uhamba le kude mangabe uyazonda umuntu lapha sifuna abantu abathandanayo finish and class yebo cha kulungile sisile sosithombe ubuka nomlapha ekhaya ngiyagijima-ke njengamanje nina ngikulandela ingoma njengengoma ngilanda iy'nsizwa lapha Soul Brothers bashaya ingoma yabo emnandi kakhulu bathi Thothobala. Ngilithanda kakhulu ugubhu lwami uhlelo lwamabhinqa BBB sihlezi lapha nobaba uSibiya phansi lena eMpumalanga okuyena ke umuntu wakithi osethenge uJet Music mangabe uthi uyangena uthenge uJet Music izwe lonke yonke into yokuyibona ibhala ukuthi Jet Music ubokwazi ukuthi eyakwasibiya ubokwazi nje ungakudukeli ukuthi yebo wakwasibiya inazo awunawo uJet Eyawagumela. wakwasibiya Naku uJet Music wakwasibiya ngeke cha ulungile
injalo nje indaba. Ya injalo nje. Baba uSibiya bahleza abaculi bami emakhaya babukela ngoba phela yithemba labaculi lelo hlezi kulo namhlanje kanti futhi awuphinde uqhamuka nelinye ithemba labaculi futhi ngaphezulu. Ubathembisana nje abaculi bakithi ngendaba yeJet Music ngeke bezwe mhlawumbe sekuthiwa awusekho futhi awusekwenzeka ukuthi. Ayi ngibathembisa okukhulu kakhulu. Yebo. Njengoba ngikhuluma nawe Yebo. ngithole ireport izolo Yebo. ukuthi since ngithethe uJet Music Nazo. for the first time ukhuphukile ngo-260% growth womusic wabantu abamnyama othengwa lapha emashop. Yebo. Ungathi abantu bese bakhala ukuthi uvalelwani loJet ngoba bayamthanda abantu. Ngingene nje ngezama store visit ngathola ukuthi hawu abantu bayamthanda uJet and bafika bayajabula ukuthi isitoko sesigcwele lapha. Okunye ngibathembisa wona at your doorstep ngizozamana kanjani ukuthi uthole umusic duzana la uhlala khona. Oh madoda. Yebo, yebo. Duzana ungahambi indawo ende. Ngibhizi nje ngikhuluma nama landlord la duzana lapha kunamateksi khona ukuthi ngimfake uJet Music lapho. Bakwazi ukuthi umuntu ehle taxi athengisa iDeal yakhe angene taxini akhona ukuhamba. Ngiyabathengisa ngiyawavula nje amashop akukho la ngithi angihlala ngalapha ngithi ngizovala amashop. Ngiyawavula at your doorstep. Yebo, konje baba uqale nini ukuba sesandleni sakho? uJet uqale ngoMay manje u16 May. Yeah. Inyanga nehafu nje manje sokhuphuke ngo260% phezulu. Kunaqala. Lokuthi nje isizwe sakithi siyawulambela umusic. Futhi mina naloko ama pirates anguboni. Yebo. Ngoba ngithe mangithi ngiyabheka nje ngathi ngabuza abantu basawuthenga ngaka lo mculo nawo abantu bawuthengile. Umculo. Kodwa sifuna ukubasiza nabo laba abapiratayo. Ukuthi nabo bangalokho babulala ama-artists wethu please siyacela ababuye kithi bakhe i-association yabo ehlangene sibancedise ukuthi bangabulala ama-artists bawaphilise. Sithi masibona umuntu athengisa umculo lapha sithi lo muntu lona uzoncedisa ama-artists simnikezile umculo originally uyawathengisa naye lapha ngokomthetho. Kungabi lokuthi nje naye ulapha emgwaqeni la siyabazi bayalamba kodwa umlalelana umuntu wakini ngobulambile. Udlelana igazi lomuntu wakini ngobulambile. Ungadli igazi lomuntu. Funa indlela yokuthi ngamphilisa kanjani. Futhi okunye baba okugcina ngifuna ukusho ngifuna ukuvula ama-franchise. Uyabona la emalokishini la ababuye labantu bakithi uyabona lama franchise kuzoba umuntu amone uJet Music wakhe ngoba manje angiyona i-franchise mina ngumnikazi weJet Music. So ngifuna ukuyivulela abantu bakithi ukuthi bavule ama-franchise wabo bafake lezo kuphukuphana zabo lama container lapha bawuthengise aphile naloya futhi aphile simsupply lo music wakhe sibiye simfundise futhi simfake futhi ku business ukuthi ibusiness iranwa kanjani ungabi hand to mouth ngoba abantu bakithi into babulalayo lokuthi angabona okuncane nje uvuka unkosikazi uthi hey baba asinambhede la endlini so ufuna ukuthenga umbhede. Hey baba sesikhathele ukudla amathumbu la ekhaya sifuna ukudla isteak ulanda isteak no idlala amathumbu. Idlala amathumbu mangakutshela mina ukuthi ngaqala kanjani ngangiphila ngebrown bread brown sugar and water phela ngiyeke lokho kunye kodwa manje ngiyakhona ukusidla isteak. Isikhathi isimo sesiyavuma. Ngiyakhona ukuthi manje awusiteki ngasidla ngoba nekheke malubhaka ungabhaki libe lincane leze libe likhulu ukwazi ukulisika unike nomakhelwane. Sesiyangasemaphethelweni Sotobe ngifisa nje ukuthola singakahambi ukuthi kuneyinkampani zabelungu ezaqala kudala nje ngingafanisa mhlasimbe njengale nkampani nasi siphuza njalo makushisa ilanga thina singakuphuzi ke oqinile thina siphuza okulula nje sidumile noma yipi tuck shop uyifice baye kwigama laso lesi siphuzo noma yipi tuck shop nje la eSouth Africa. Lesi siphuzo ngicabanga ukuthi umuntu owaba naleli phupho washo nakudala uSotobe uzokwenza kanjani ukuthi iphupho lakhe liphile kusho kuthiwa uSotobe akasekho noma mamhla sizwa kuthiwa nje hayi uSotobe sekonakele kuyosho ukuthi noJet sekonakele. Ingakho nje ngifuna ukuthi kube nalaba board
of directors Yeah. abazohlala badecide ngale company ukuthi mina ngizobe ngilapha phezulu ngilonke bathi hey lapha niyabheda lapha ngoba lo mawuqala ibhizinisi uboba kunentsha yethu eningabe ayisebenzi baba awazi ngizokuhlunga kanjani ababuye bahlangane le ntsha yethu ithathe itake over mina ngifuna ukuretire mina angifuni ukusebenza mina 3 4 5 years lomsebenzi ngifuna ukusebenza ngisebenza ngithi naba sengibakhile sengiyabuya ngiyahlala ngifuna ukuzwa ngeselfoni ithi ntinti kungena imali ibuya umsebenzi wami ibuye ntinti bayingasho ukuthi ntinti ngiyakokona hey kwenze njani lapha ekhali manje kanti ngifundisile ngifuna lokho ibhizinisi enje akuyona eyomuntu ufuna siyivulele bonke abantu bakithi ukuthi ibe mina ngithi yi-owneni lamashop akuwona awami amashop wenu bantu bakithi amashop wenu ninama-artist be jealous ngawo iba nomona nje ukuthi ma ungabona umuntu ungathi uyadisturb uthi hey elami le bhizinisi umtshele utshela ma ufika esitolo wena customer uzothenga i-CD ungumnikazi walesitolo hayi usibiya wena othenga i-CD uwe uboss lapho tshela lo muntu ukuthi ngifune i-CD lapha le-Soul Brothers likamfiliseni likahashe elimhlophe likathokozani langa ngilitholanga ngiyalifuna kusasa ngiyabuya la ngifuna ukulithola likhona le-CD own it yakho baba Sibi emakhaya bazofisa ukuxhumana nawe phela ngenxa yomsebenzi wakho omuhle ngicabanga ukuthi baningi abantu abasizakele singakuthola kanjani ngabe inombolo uFacebook Facebook ukhona ku-Jet Music mawungangena ku-Johan Sibiya Promotion uzongithola mawunga i-email is jsibiya@jetmusic uyakhona ukuthumela i-email lapho jsibiya@jetmusic mawuyifaka lapho nje hawu khala kaXawuta uSibiya yimi lona uhluphekile aziveze bale undawo ngihluphekile Sibiya ziningi bawethu uyazi isizwe Sibi ukuthi sihluphekile ngesizulu kulini uNkulunkulu wami fanele njalo ngifuna next time basihleli lapha sonke la sibe sikhuluma ukuthi si-celebrate ukuthi bangaki abantu ababenefitile ngoba ungayiqali phansi into angeke uye ndawo siqalile manje sifuna ukuthi njalo ngonyaka nibuyela ningangisabi kubenefit abangaki ngithi naba khulumani nini hayi mina ngithi wena uthengele imoto uyithenga kanjani wena ngane uzifaka kanjani esikoleni wena wenzeke siyathokoza Sodobe sesifika ngasemaphethelweni inamba kaBaba Sibiya zingatholakala baba inamba yami kodwa ningangihluphi bakithi ningangihluphi 082 4588 763 ningalokhu bese niyangihlupha niyangikhama niyangipitshisa ningenza bakithi nami impilo ngiyayifuna ngiyafuna nami ukuthi ngihambe ngiyobheka le itolo ukuthi abantu izingane zama-artists ziphila kanjani ngoba that is my i-vision yami yokuthi ngifuna ukubona ukuthi izingane zakho uyi-artist zizophila kanjani uyabona mona okunye futhi sifuna ukwenza lento ebizwa ngokuthi ama-insurances ukuthi ma uthengisa i-CD kube no-1 rand ongena ngale ku-insurance sesikhathele ukungqawa ama-artist uthola ukuthi akunamali yebo Sodobe sicela ubaba Sodobe avalelise abelungu bayasishaya balalele emakhaya Magumede Babulanga ne-1 KZN isiteshi esikhulu kwezomculo wakithi besidabu womdabu ngithi mina kube kuhle konke nangu-Jet Music owenu owakho shona kuye siyathokoza mukelo umlephe ekhaya sengithatha imgodlagodla yami ngilibangisekola ngithi emtubatuba endaweni yasenkolokoto sigodini saseDube lenkunzi useyahamba kamdlakodla bakayise sengiphuma-ke senizweleko Sodobe ukhulumile noMagumede ushilo wathi sesoke sicele ngolimi lwethu hayi njalo makufanele siqale sithi please teacher hayi asindaba ka please teacher manje sizothi nje nakho yimi ngihluphekile bathulanga hayi maze kushiya-ke kushiya nolozolo lengoma
kushiya nolozolo lwengoma ake uvele nje wetshise kamnandi lenkulumo kaBabuSibiya ulalele leciko lakithi ukuthi ngempela ingoma makuthiwa khona umuntu oshaya ingoma uyishaya kanjani ingoma makuthiwa khona ukwenza music ukuzwe kahle Filiseni umntaka Magubane uthi Jeki thokoze ekhaya Yenyukele entabeni, ende ngabi